Hey, welcome. Kugwatogeni, kugwatogeni na ndigo ndi very privileged. Nkedra nkiomba kugwatanira nagwe na antu mwanya kuguretera mibango iria tukarikanaga so many years from now. This is what is getting lost. Lazima tujaraja kura. Aigo korogono kanako kamukuru jora otogona gwena nkanya aga tutaramira karogono puega na kena kirira just to manto ya ijo tutekomba kuwatana na jono ntubwa ngwira tugwita tukuchonde indi twere technology itokomba kuwata manto na kure mukuru mwa arambirire let Africa import technology and not culture. Toka import culture, ezi neo culture yetu, bobo ibu ontoire wetu. Nandi dikire karogoro ngaka. Na imagine ke nande toeje ego kinyera ora to kwale nago da ezi. Ngo atiuge ni silver spread. Bobo kamano. Tuita nago tu, tutino ga yogwe. Tuita nambere kuchokia roji moerene. Thank you so much silver spread. Bari ngire nimpe bana. Thank you so much. Ori kana napoenda into genuine ke hardware itanga umugutano tonya ndukene yao betie bingia ikireni roli na kana pick up na kwa kamatera for free for free tu twetao na wenda pipe irrigation na binambi chondere yao kuto bachokere nkado nonto kemero beke ekara ko kabanda nakyo umenyegi kura baba ato gorda karogono kau kwari na muntu umwe ari na mwaro ake no kumeatene mwari ari gintu kigitumi muno ende mwari oju na macharity methe imagiretia gurwa macharity methe imagiretia gurwa ende no kumenya ngakemo ya winguthi kumukethia ya ugoju mwari nguthi kumukethia na nkamugura tu ende ndaka ya kinyanjira ethiete yathi ethira mbiti igwetwe imukwa mbiti ya mwira itu ntethia ondute mukwani uyu na ni ukuri bantu ngutethia ahuri ndi mbiti niyo imbigan intethia niyo lakini wagaichuru wono ntekombera kamitethie adie mitharia mukwani adi bwa adi bantu ndia dia muntu na utegetore mpu bantu nyamura nyoni cia watu mbingi ukwigwa chamwera to itonjo to tethia na tio kwe bantu tukinya to utethia ahuri nyoni ona nyoni na cio tige ndo ita kumbere ga ntethia akurukanga akinya taro na gwe kanjo kenjitedi achoka churutore mpuni kuruta chiadi adi adukira bantu ende awa kandi nkanywe ruji akedi njokere ikali makyo irire rojeni ikwamete rojeni akinyo chamwera tutedie na tio ko bantu tukinya to autedia ayawe auria na njoke na cho tindu itakimbira itantedia ya duke njoke giteya ruiro ngukanywa digo kedia akinya como kurure ndigo kedia mwari ura dia kedania mwari amwenda ende no kumenya ithai na macharity make amwire ndigo wono kwenda mwaro akwa no mwanka na wingi macharity makwa maranga akwira amwira mbira nkaingia ukwiwa mbere mukurara ukita kuthiwa monda rukiri dia rutage mpekega no aigiragu amwira wono kwenda kugura mwaro akwa ndenda uria ukibubunde mayecho kyumbaga kijogoro mbite mayecho mukuru arimu ndani akarandi ndakenu ya karandi ina mwari ura kare mandume akaranga agu njoke ya yemwe ya mwira twakwirio tutethie
Gotethia. Na tu tugaute Gotethia. gautethia ukuigua itwaya gutethia ukuigua kunura gempe akunura gempe njuki jau yoke chi keruta mayecho chi gempe Pe. mukuru akijogoro mayecho erire ndakaya mwira ukindire ayo ke gempe choke nyomba ukuigua akithironi bamonda ayo kia mwere na gimbe na munya na ni interview ndebe biungana gwa arodhago aungania nduga teke amwira mwere ojo ende noko myanwa thimite mwere borogana munya borogana ogimbe borabogana amwira bibi nduga eno nkejogoro mbithira gutara mbethira gento mwanya amone kya tuduga turakuthimana tu amwira gembe wekira utaro gembe wekira mwere wekira munya wekira kekingi wekira kekingi wekira ndakera yatiwa yakira ki yende ebo bungi burabuire bubuna ubukabwata aye karakaranga tunyo ntwaya twagwagu tomwira twakwirire twautethia na ikatwaya gutethia amwira ntethia yoni yachia wire agu chataria gintu kimwe na itakomana chionde ire chia wire agu kwingia kimwe kyo yakaduga chombo kachiathi Na buru. akijogora mwira intalire intabibi emukuru araida eno apuranku dimitero Na mtu akadi na mwari uyu akwa kathi wakerukiri ayo kende kwera nene auraga athi nja aumbanya magu amwira ndegwa eno ende ndaumbaga nkijogoro uguo nukwenda mwaro akwa ndenda kwithorete nyama chionde ende tigakabe kindi maende mbithere kwi umenya punishment yotambiti akarandi gurwaga Amareu athongia ta mukai. akate ni bari thina bainindi akabaganire akatene gakakonara abantu gakwe gakethi ukiomba kuthi muchure uri na kamwa tumwari twire kana kamwe ukethia ndakaiga na ukethanitie na uti wote kiwa mbenda We, go bataganaga. ari tu akabaye thina muno tene nindi akabaganire ende akarandi gurwagu akaranga no akegwe mbitie gwa ngau mbitie kuya yamuria nata ariga twakuire twautethia nindi twaya gutethia cha mbitie chethera nagu ile nyingi na itaba Kegenya mabea yetiga maende au kegenya mabea yetiga maende au ndakaya okaya yamba maende au ndo mara ya muindire nyama na maende mama ukuiga Ata takata ntonde kwa nene. watu ogoro nuntu akabagura gotu batagura muthenya ero ai no kathina mwari ye ukageyokia na kuthina mwari ngono na ntai chege tata Rugano ruru eturutana wakara utethie muntu menyo ugachugia kuria na nyaga ntethia ata kuri untu agakinya gute agutethie menyo kamutethia wina gwiriro bakuaga ntethia ona okore guntu gukinyaga ute agutethia nuntu na babu no batethirie na ataruta akimenya bora kero na ara Rugano bairwo atwikira Thank you so much. wachemanye na mtu jirene utemuije ukomba kumunenkera utethio utethie
Yes. Saidia yeye. Tutathie. Nyaba tu no tuko moto botathie. Wana je njoke ikamotathia. Kana meeting au tijira ire nyamora. Na hiyo kwa tene ari batagora wojo kwa okera mtu high green box high weda high angambia abana ikore da mutaratara no tukuthoma ijo mantu tukuthoma kugambania gotari o free na ari batone kananga o ujantu kune iji ne tukwirwa na atochoke nkado no ntogato kumenya kiontoire bwetu. We are experiencing our indigenous knowledge wrapped up in folklore. Mantuja conservation, yes. Conservation area au mantuja ubuntu. Dere wau mantuja you have to work for something. Dere wau atukurita no kimeru kirea na kimeru hiki kaura tukareka kiura nenkaneja ka video kaka share it carelessly, like the page ya Kamononto Itomwari, like the page ya YouTube ya Kamononto Itomwari. Ita nyochwe page ya SALT, Society for Alternative Learning and Transformation. Katukuji kimeru. Kuchokeria barabonde mangwete mbaru nkado jabo SALT, silver spread na kinya uwe no ntore au akwene kokonaira u. Okay, teni kokonaga. Akwene kokonaira ba uwe ti uwe. Wewe ni mtu wetu kabisa, wewe ndio tukumara tukakuleta ngono ichonde. Iwaga mono na wigwe utharimi na wigwe uri ukwatanirite na tema bango na jojo na ukorerwa tuchemanie Sunday for the Shietu show with Kamononto Itomwari. Chonjo.